Ngum kadag ito'y mga lawasan sa balimot sa balimot puon nan. Aglusdoy, ag sakit barukong na aglusdoy tapos tumangken agkabkabil mo ten. Sinot kabkabilon naman? Dagiti mang tingel kanya na. Sa madi dagiti mang tingtingal kanya na mano nga tao no ka ma'am? Pitukam no dadto maasen. Idi itatay bigat kapit 1 2 3. 8 kami. 8 kayo nga nang tinggal ma'am. Wan ata napigsan. Ma'am, ano yung bagong oras mo? Ada ngamin dito'y naipadanon ka na tayo na maipagarup nga dadagitay masansaniban dito'y Batak National High School Poblacion. So, dito sa Apukom, Timaysa, ma'am. So, mabaling yung istorya. Ano kasano dito ma'am? Ay, sige, sir. Idi damo, sir, naglusdoy, ibagadang nagawan ti na wanan anges. Tiko na di doktor idi damo tayo taray mi hospital, tiko nada nawanan lang oxygen. Tatan sir di kabiga okay yun. Kasi di jemot lat findings da talagang awan. Tatan idi sumurno nga 2 days ago man nagkasjemanan. Okay po. Intaray mi man hospital na syempre ket nakadadanag kailangan na. Katan idi na mayamanan kasi mo lat findings na maawanan la oxygen. So atatan umay latag basbasan. Idi sumurno nga lawas nan bigat malumot bigat malum nga kasyayan nga agkisiwan nga mawanang puuton. Ket no malpas DJ yun, okay mo't isuna. Agkwamo manan. Mano nga minutos nga kasang agkisiw no pa isuna? Bali aglusdoy nga umuna 5 minutes tapos okay manan tapos agkisiw tumanan 5 minutes aging gana tumangkon. Agcramps lagi imana saksakan na. Tuno after 10 or 15 minutes okay isunan. Okay yun, awan lang. Kas lang awalan na pasama. Itinggi pa nakisar-sarita kanya na ma'am, apay nga tanga kas ti marikrik na nano pa awan ti sabaling kas lang ibagana sir, awan sir. Basta ti kunana lang agkupid la ja barukong na. Tapos aglusduin ang awan to amunan. Madlaw nanton no maungaran at clinic isunan nga arayaton min sir. Awang mati problema ti si salunat na ma'am. Kasi napo jo sir. Kunang nga runner isuna pa sir, runner pa isuna. Ma'am, kunang pwede tinang ipadanon kada tayong halang nga isuna ka na di apo ko yun ni diket umad-aduda, itikas lang maka-recreate na kastima. Wan kideto yung alawa sir, nakan-aduda mo dun. Halang awal-walong aduda, nakan-alo. Ado sir. Buong klase dito yung kan ma'am? Haan sir, sabaling nga section. Dahil isuda nga ka-classmate mga 5 or inom kasi tapos sabaling nga section lagi dadto. Haan yung nga taatapin nga dito kinapudot di panawon ma'am? Isut atap mi iti sir, isong kanayo mi itara hospital. Ngumtatan haan mo tenta salang agkas jayon ta sisiimum mi kat sisiimum mi. Tagiin na nga kamno pa nga, nga ni Jabalasang mon ko nana. Buong ka alas 9, alas 10. Nunukas dyan nga orasan sir, 9 to 10. Ayabanda ko. Agkas-kas dyan manon. Patpatangkon, aglusdoy nga umuna, agsakit barukong ko kunana. Tunukan aglusdoyon, tunukan agpatangkon. Yung na makaawi doon, ma'am, okay, met isuna? Okay, awang problema dyan balay na. Okay. So, anat pa dyan nyo dito, yung mapaspasaran na dito, unig eskwela daw, ma'am? Di gaputa kasta, pinadas mo nga napan yung paagas, pinakita di pagagasan. Ti ko na ada kaya na nga sumrot kanya nang di na kahit ni Kitlinta napipig sa ti ko di putot na. Napipig sa ti pakinagam ng awan DJ. DJ mo lang ti kwada, tapos idumniblik man nga impanan gaputa nagkasya man isumo lang nga iso di da kanukaya, sumrot di bagina. Ngum kadag ito'y mga lawasan sa balimot sa balimot puon nan. Aglusdoy, agsakit barukong na aglusdoy tapos tumangken agkabkabil mo ten. Sinot kabkabilon naman? Dagiti mang tingel kanya na. Sa madi dagiti mang tingtingal kanya na mano nga tao no ka ma'am? Pitukam no dadto maasen. Idi itatay bigat kapit 1 2 3. 8 kami. 8 kayo nga nang tinggal ma'am? Wan ata napigsan, tatay lang. So patsin yung kaslang adda kayat nat sumanib kanya na?
No daduma, dabasit pamatik, no daduma ng aming manjak talaga mamati. Kasi ultimo nga di apupok, madi mamati. Magmatigtigar laang ko na awan haan hangos to deta ko na ngam no kas mo nga makaungar di na mo amo dyan napasama kanya na. Okay. Sige po. So, tikas lang na kalikagom niya tatamam dito yung kwarto, data grade 7 ka na dagito yung... Ti ko makayat mikot, haan lang siguro nga siyak, taal nga nagay parents nga ko. Umakarta ko makwarto. Uray talawan dala ko madya kwarto dyan. So, patsin yung nga dagiti agbalbalay DJ nga... Siguro kasi ano makikita, ma'am. Kasi, itatay nga min, kat dinamag mi iso na tatay, kat ada ka no nakita ng awan ropa na. Kas lang agparamdam nga ta kanya na, ma'am. Yun. So, ada ka no, dumagsun isunan, tapos awanan, tapos to no, huwag kat tib-tib mo isunan nagtangkon, tapos di uni na sa bali, tapos di matana natinggaw. Kas lang, kumos ko silap, ma'am. Al nakalablab baga di matana. So, kumusta isuna, ma'am, karigiti agon daw? Itatan, okay di balay. At kasi agtest ko man isuna, ipapili na kin principal nga agtest isuna. Ngam haanong balasang ko, may kanto lang nga masapan ta agtest kanto ti office ko na. Iso nga nagawid. Okay. Okay mo isuna, kasi man di kalmanan, okay mo. Nadadya balayan, okay, awang problema. Okay, ma'am. Ito'y lang talaga. Eskwela. Square.